Procedura koja je roditeljima oduzimala dosta vremena, a koja je podrazumevala višesatno čekanje šalterima, od pre mesec dana je znatno olakšana. Prijava beba od sada se obavlja pri otpustu u samom porodilištu. Sve majke posle porođaja moraju da se izjasne na koji način žele da prijave novorođenče, a prilikom prijave neophodno je prisustvo oba roditelja uz važeće lične karte. Odziv je vrlo dobar. Ja mogu da vam kažem da je to kod nas zaživelo početkom jula, tačnije 8. jula se počelo sa tom akcijom i mi smo u tom periodu, recimo sa današnjim danom, ja se moram pomoći papirom, imali 115 porođaja zaključno sa današnjim danom, a do sada smo imali odziv u smislu da je 64 bračna para odlučilo da svoje dete prijavi, po znacima navodnika, ovde, pre nego u matičnoj službi, što kad pogledate i računate više od 50%. Obuku koju je organizovalo Ministarstvo zdravlja prošle su 3 šabačke medicinske sestre koje su zadužene za elektronsko prijavljivanje beba. Ono što je značajno to je da roditelji znaju da ovim putem elektronski će izvršiti i prijavu deteta, prijavu rođenja i prijavu na zdravstveno osiguranje i prijavu mesta prebivališta i što samim tim povlači da će na kućnu adresu dobiti izvod iz matične knjige rođenih, izvode o državljanstvu i zdravstvene legitimacije za novorođenče. Roditelji su do sada muku mučili sa komplikovanom procedurom, sada mogu da odahnu. Mnogo više će mi biti lakše nego prethodnih puta kad sam decu prijavljivala, bilo je mnogo teže. Bila je mnogo veća procedura za prijavu deteta. S obzirom da sam sa prvim detetom imali smo dosta više posla oko prijavljivanja i dosta je išlo sporije, a ovdje će nam mnogo bolje to značiti u porodilištu. Akcija Bebo dobrodošle na svet obuhvata sva porodilišta u Srbiji. Šabačko spada u jedno sa najvećim brojem novorođenčadi, te je projekat prvi zaživeo u našem gradu. U prošle godini rođeno je 1350 beba, a u prvih 6 meseci 2016. godine na svet je došlo čak 651 novorođenče.